Adumiriri ya gikuo kia urari MCA wa Kawawe Dani Cyrus Omondi ari icera-ini ria kiwira bururi-ini wa India ni yukite na kimako kinene kuri andu a nyumba yake na muingi thiini wa wadi ino na uu niguo gwatinda muciini kwao. Omondi Arakuire ari nyumba-ini ya toro bururi-ini ucio na njira itari iragia na utheri mukinyaniru ona gutuika ndumiriri iri heanitwo igie gikuo giake yugite ati aranyitirwo ni muthitoko wa ngoro no riu andu a nyumba yake ni monanitie kugia na ciuria nyingi kuri anja ciigie gikuo giake. Kitu ningetaka kujua, wafanye uchunguzi nijue ni nini imeua Cyrus, kwa maana Cyrus alitoka hapa akiwa mzima. Cyrus Omondi azikwa, sisi tunasema tunataka kujua nini ilimuua. Hakuna kitu inaendelea kama hatujajua ukweli. Na sisi tunasema hatufanyi kazi wendani mpaka tujue nini imeua Cyrus Omondi. Online turona kwina information yekuo na turabia kuga mani maheni oti uhoro wa ma na twacoka turahura thimo ya Sairo, twahura thimo ya Sairo he mundu roire. Kifo ya Cyrus haikuwa ya halali. Wenye walifanya hivyo kwenye walifanya India, hata kama huku itafitinio, serikali ya India itatufita. But kama ni ya Mungu, tutasema Cyrus may he rest in peace, na Mungu hakuna sana danganyanga, atasimama. The justice will still come up. Gukiri uguo atongoria ngurani ni morete uthuthuria baraginyo utafanio niguo kumenya kihumo gia gikuo giake guku na wandu a nyumba yake makiuga ati mihango ya postmortem ndige kuhatari umwe wao na hii niguo gwikira wira wa kiria kingikorwo kiuragire Omondi. Na nitukwenda kumenya no uyu urari nake mwico tondu mundu agikorwo akwite oro uguo. Undu ungi niki gikiratuma andu gutwike ati wamenyeka Cyrus ni arakorirwo akwite andu mara switch off thimu. Niki kiu andu moe tondu agikorwo ni uraigwa uguo mundu agiye gukorwo akimenya ona aria mara confirmaga social media ni mekwenda mathuthurio. Wa mbere thirikari tutwina munyaka tondu ni koragwo na uiguithania mwega na India, ni tukumoria matumire uiguithanio ucio nigetha uthuthuria baraginyo wikwo ithuĩ tumenye niki kirarĩire mwana witu. Atongoria matiganite ni matumite ndumiriri ciao kuri nyumba ya Omondi na kugerera ndumiriri ya Twitter. President Uhuru Kenyatta ni atumite ndumiriri yake guku nake munyinyi wake akiuga ati Omondi na uria na ritwa ringi aroikaine ta Gearbox arari ndungata ya muingi na gikuo giake ni gigutiga ithenya inene. Maya mokete riri nayo thirikari ya Kiambu kugerera ndagitari James Nyoro yugite ni guteithiriria gutigirira mwiri wa Omondi ni wakinya guku bururi-ini ya Kiambu na family members. Twina members atatu a family na kamiti yo ni kwambiriria wira umuthi nigetha mambiririe uhoro wa gwiciria uria postmortem iguthi na mbere na gwikwo na uria postmortem yarika mwiri ucio uri ogucoka guku nohoro wa mipango ya mathiko. Omondi aumite kaunti-ini ya Siaya na ni ahotire tigiti wa kiama kia Jubilee mwaka-ini wa 2017 na gucoka kuhotana githurano-ini undu uria watigire aingi magegetio ni mundu wa kaunti ingi kuhota aturi. Kameme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Wanjiku wa Wanjiku.